बासुगाव फरायसालिमा फरायसा गौथुमनि बिसायख'थियाव बेले-बेजे मैया 6 खालाराव जानो गोनां फरायसालिमा फरायसा गौथुमनि बिसायख'थिखौ फरायसालिमानि गेटखौ ताला मारिथिना बिसायख'थिखौ खुंफुंहोआखै बेरेखा दोलोआ। मख'जायोदि इउजिसि आरो बिसायख'थि आय'गनि नेमखान्थि बादियै जायफोरा जायखिजाया सेमिस्टाराव बेक एबा उन जानानै थानाय फरायसायानो बिजाथि हिसाबै आरजाथाव एबा एलिजिबल जानो हानाय नङा। बे हिसाबै बेरेखा दोलोनि सा 7 बिजाथिफोरा बिजाथि मुं सायख'जानायाव रेजेक्ट जानो गोनां जायो आरो पजिशन दोलोनि सा 7 बिजाथिफोरा हेंथा गैयालासे देरहाखायो। नाथाय सा 7 नमिनेशन रेजेक्ट खालामजानाय बेरेखा दोलोआ बिसायख'थि आय'गखौ जोंखौ हारि जाथि बासिनानै बिसायख'थि खुंफुंनो लादों आरो राजखान्थि खैसारजों लोगोसे फारसेल' नोजोर होदों होनना अजद दैखांनानै बिसायख'थि खुंफुंनाया हेंथा खालामो, जायखौ असमिया पेपार बिजोङावबो नुनो मोननाय जादों। एरै बेराफारसेथिं हेंथा गैयालासे सा 7 बिजाथि देरहानाय दोलोआ बिसायख'थिया बिसायख'थिनि नेमखान्थि बादियैनो जानांगौ आरो बिसायख'थि आय'गआ 3 साननि गेजेरावनो बिसायख'थिखौ खुंफुंनांगौ होनना दिनै खौरां मेल लानायजों लोगोसे बिसायख'थि आय'गनो गांसे गोसोखांलाइ गथायो। माने बासुगाव कलेजाव जि जेनेरेल सेक्रेटारिनि इलेक्शन जानो नागिरदों बिनि नटिसखौ 27 फेब्रुवारियाव होनाय जादों आरो बे नटिसजों लोगोसे गाइडलाइन्सबो होनाय जादों। गाइडलाइन्सआव होनाय दङ माने एनि एरियार अब्लिक बेक होनाय दंबाय माने एनि मानेथ' कुनु अड इभेन्ट मेनसन खालामनाय गैया नालाय माने एरियार गोनांफ्रा इलेक्शन नमिनेशन फर्म होबा बे नमिनेशनखौ केन्सेल खालामनाय जागोन होननानै एलिजिबल जानाय नङा। बेनि थाखाय जों नुबाय नटिसखौ 27 फेब्रुवारियाव जों फ्रेश केन्डिडेट नागिरनानै होबाय। माने जोंनि अपोनेन्टआव जाय दंमोन बिसोरो मिन्थिया नटिसखौ नुसनाखै ना फरायनानैबो बुजियाखै मिन्थिला आरो जों बिसोरथ' बिसोर ओमफ्राय बिदिनो एरियार गोनां बेक गोनां स्टुडेन्टफोरखौ होबाय सासेल'। बेनि थाखायनो बिसोरना नमिनेशना केन्सेल जाबाय। ओमफ्राय नमिनेशन रेजाल्टआ 2 तारिखआव होनांगौ खोथामोन बेयो एसे पस्टपन जानानै 4 तारिखआव होदों। 4 तारिखआव होनानै रेजाल्टआ ओंखारबाय। रेजाल्ट ओंखारनायनि उनाव एथ' जोंना 7था पजिशनाव माने अपोनेन्टआनो गैला जोंना डाइरेक्ट विनार जाखानाय आरो बेनि थाखाय बिसोर प्रटेस्ट खालामदोंमोन जोंनि जाय एगेन्स्ट दङ बिसोरो प्रटेस्ट खालामनानै माने इलेक्शना 6 फेब्रुवारियाव जानो गोनां मार्चआव जानो गोनांमोन 6 मार्चआव बेबो जानो हायासै खामानिफोरखौ मावनो हायैनि थाखाय डिफार्ट खालामबाय इलेक्शनखौ। बेनि थाखायनो जों इलेक्शनखौ थाब 2-3 गेजेराव जाजानो लुगैदों आरो बेनि थाखाय जों बेखौ दिनै एसे ओरैनो जिरायदों धरनाबो होनजाला बेखौ जों प्रेस मिट आरो बे जानांगौ आरो औ टाइम नियम बायदि जानांगौ आरो बै बेरेखा दोलोफ्रा माबा खालामदों बेरेखा दोलोफ्रा होनदों जोंनि नारसिननायाव बिसिनि गावसिनि केन्डिडेटफोरखौ बोख्लायदों होननानै बुंदों आरो खिन्थु जोंनि बे जेबो आखाइ गैया। बे इलेक्शन कमिशनारफोरसो रुल बानायदों गावसोर जोंनि अपोनेन्टआ रुलखौ मानियाखै बिसिना नमिनेशन केन्सेल जादों बेसो मेन खोथाया। आरो जोङो मोनसे बुस्थु नुनो मोनदों पेपार जिथुनाखि पेपार निउसावहाय जोङो नुनो मोनदों बेयाव माखासे क्लेश टाइपनि खोथा बख'नाय जादों उमुक जाथिखौ उमुक बिदि माबा माबि एसे हाबनाय खोनानाय जों नुनो मोनदों। मा बुंनो सानो बेनि गेजेराव जाय निउस बानायदों पेपाराव होनाया बिसिना माने जों बेजिखालि जोंना अपोनेन्टआनो गैला नालाय जों डाइरेक्ट विनारखा जों बेखायनो एसे बमा गावनानै इन्जय खालामदोंमोन आरो बेनि थाखाय स्टुडेन्ट गोजा जों बाहेरानिथ' रावबो गैखाया कलेजाव गावसोर होनदों जोंनि अपोनेन्टआ आसुनि एबिएमसुनि एबसुनि लोगो नांनानै बमा गावदों मादों होननानै बुंदों आरो बे खिन्थु एकदमबारे नंखाय खोथा। जों स्टुडेन्ट गोजासो माबा इन्जय खालामदों बेवहाय आरो बियो कलेजनिसो इलेक्शन खुनु बाहेरानि पार्टि जोंनो हाबोखाया गावसोर हाबोदों नामा जों मिन्थिया जों खिन्थु हाबोआखै बेनो बिसिनि माने थगायजोबनायसै बिसिनि खोथाफ्रा गासिबो। इलेक्शन कमिशना मा बुंदों दा? इलेक्शन कमिशनार दाबो डिक्लेयार जायाखै खालि बे इलेक्शनाल' जि 6 मार्चआव जानो गोनांमोन बेल' डिफार्ट जादोंमोन पस्टपन जादों माला जाफिनगोन बे डेट होआखै दाबो। आरो जों साननैसोनि गेजेराव खालामनो हायोबा मोजां मोनगौमोन आरो इलेक्शनखौ मेम'रेन्डाम होनो नागिरदों जों दिनै आरो जाय जों 7था पजिशनाव देरहादोंमोन बे देरहानाया देरहाखानाय थानांगोन। जों 13था पजिशन थायो गासै बै 6था जि बाखि दंबावो बेखौल' जों इलेक्शन खालामहोगोन। नोंसिनि बायदिबा जायफ्रा रिजेक्शन जादों बिसोरो मोनखाया एलिजिबल नंखाया बिसोरना बेक गोनांखा गासिबो थेवबो बिथांमोना मानियाखै ओमफ्राय गावसोर होनदों सानैनिया बेक गैया होननानै बुंदों। बिसोर दा 4th सेमिस्टाराव फरायो 4th सेमिस्टाराव फरायबा बिसोरनि फार्स्ट सेमिस्टार सेकेन्ड सेमिस्टारनि मार्कशिट ओंखारबाय 3rd सेमनिया रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै बिसोर फार्स्ट सेमनि माबा मार्कशिट होदों सेकेन्ड सेमनिखौ होआखै बेथ' रुलनि बेरेखा जाबाय। सेकेन्ड सेमनिखौबो होनांगौमोन बिसोरो बेखायनो बिसोरना केन्सेल जादों बिसोर बेखौ मानिया। जुदि सेकेन्ड सेमिस्टाराव बिसोरना बेक गैया सेकेन्ड सेमिस्टारनि मार्कशिटखौ होनो हायोमोन नंगौना नङा बिसोर होआखै बेनि थाखाय केन्सेल जादों
बिसोर बेखौबो बख'दों जे जोंना सानैना एरियार गैया बेग गैया बिसोरना मानो केन्सेल जाखो होननानै बुंदों बिसोर माने मार्कशिटखौनो होआखै फार्स्ट सेमनिखौल' होदों बिथांमोनखौ मा बुंनो लुबैयो मा खावलायनो सानो बेखौनो सानो दे लिगेलि थांबानो जाबाय बेबायदि जबरदस्ति खालामनानै कमिशनारनि सायाव प्रेसार खालामनानै कलेजनि रिपुटेसनाबो गाज्रि जायो बिदि खालामनो नाङा आरो आंनि थाखाय फारसेथिं नै एग्जाम सोलिदों होनना खोनादों औ एचएस नि एग्जाम सोलिगासिनो फाइनाल बेबो बिराद डिस्टार्ब जायो दावराव दावसि लिरनायफ्राव माबा बिदिनो কি কাৰণে আপোনালোকে চাওক যোৱা 27 তাৰিখ 2 মাহ 2024 বৰ্ষত আমাৰ কলেজৰ যেটো সাধাৰণ ইলেকশ্যন হ'বলগীয়া আছিলে তাৰ বিষয়ে আমাৰ এটা নোটিছ জাননী পত্ৰ আমাৰ নোটিছ বৰ্ডত দিয়া আছিলে আৰু তাতে হ'বলগীয়া ইলেকশ্যনৰ যিমানখিনি নিয়ম নীতি আছে সেই সকলো নিয়ম নীতি তাত উল্লেখ কৰা আছিলে তাৰ ভিতৰত 16 নম্বৰ যেটো আছিলে নিয়ম আছিলে এই নিয়মটোত লিখা আছিল স্পষ্টকৈ যে যদি কোনোবা ক্যান্ডিডেট বা কোনোবা স্টুডেন্টৰ বেক আছে যিকোনো বেক ফার্স্ট সেমিস্টার হোক বা সেকেন্ড সেমিস্টার যিকোনো যতে বেক আছে সেই ক্যান্ডিডেট বা সেই স্টুডেন্টজনে ক্যান্ডিডেট হ'ব নোৱাৰিব তেও নিৰ্বাচনত তেও প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰিব নোৱাৰিব স্পষ্টকৈ লিখা আছিলে আৰু তাৰ পিছত 29 তাৰিখত আমাক দিছিলে নমিনেশন পেপাৰ দিছিলে আমি তাক 2 তাৰিখত আমি সাবমিট কৰিছিলো আৰু 4 তাৰিখত ৰিজাল্ট আহিছিলে হেতু ৰিজাল্টত আমাৰ 7টাকৈ ক্যান্ডিডেট ইলেকশন নেখেলা কৰি ডাইৰেক্ট জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট নাই এগেইনষ্ট আছিলে তেওঁলোক ডিসকোয়ালিফাই হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ বেক আছিলে 16 নম্বৰ নিয়ম অনুযায়ী তেওঁলোকে ডিসকোয়ালিফাই হৈছে আৰু ইলেকশন কমিশনাৰ এটো ডিসকোয়ালিফাই কৰি দিছে তেওঁলোকে নিয়ম নীতি মানিছে আৰু আমিও নিয়ম নীতিৰ পক্ষে গৈ আছো তাৰ পিছত কথা হ'ল যে যোৱা 3 তাৰিখত আমাৰ অপজিশন যেটো আছিলে অপজিশন গুড যেটো আছিলে তেওঁলোকে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিছিলে তাৰ পিছত ধৰ্ণা দিয়া তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে যে এইখন কলেজৰ যেটো সাধাৰণ ইলেকশন আছে এই ইলেকশনত কোনোবা দল সংগঠনে জড়িত হৈ আছে বুলি কৈছে আমি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছো যে এই সাধাৰণ ইলেকশনত সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কলেজত কোনো ধৰণৰ দল সংগঠন ইয়াত জড়িত নাই একেবাৰে স্পষ্ট কথা আৰু এটো ভুৱা একেবাৰে জনে এটো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিছে যে কোনো দল সংগঠনে ইয়াতে সংলগ্ন হৈ আছে বুলি কিন্তু একেবাৰে এটো ভুল কথা কলেজৰ ইলেকশন সাধাৰণতে আমাৰ কলেজৰ ভিতৰতে হয় ইয়াত বাহিৰৰ একো কোনো প্ৰেছাৰো নাই বা বাহিৰৰ কোনো দল সংগঠন ইয়াত কোনো আহাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে স্পষ্ট কথা ইলেকশন 6 তাৰিখে হ'ব লাগিছিল কিন্তু হোৱা নাই তো টাইমটো গল ডিফাৰ কৰিছে টাইমটো কি বিচাৰে আপোনালোকে এতিয়া চাওক ইলেকশনটো যোৱা 6 তাৰিখত হ'বলগীয়া আছিলে কিন্তু নহল কিছুমান কাৰণৰ নহল আমি বিচাৰো যে এতিয়া ইলেকশন অতি সোনকালে হ'ব লাগে ডিফাৰ কৰিছে ইলেকশন কমিশনে ইলেকশন কৰিব তেওঁলোকে কিন্তু আমি বিচাৰিছো আমি ডিমান্ড কৰিছো যে অতি সোনকালে ইলেকশন হ'ব লাগে 3 দিনৰ ভিতৰত ইলেকশন হ'ব লাগে যদি ইলেকশন 3 দিনৰ ভিতৰত নহয় আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যি আইনগতভাৱে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি আইনৰ সহায় ল'ব বিচাৰিম আৰু লগতে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ইয়াতে গঢ়ি তুলিম যদি ইলেকশন নহয় 3 দিনৰ ভিতৰত স্পষ্ট কথা আৰু rules and regulation যিমানখিনি দিয়া আছে যিমানখিনি নিয়ম নীতি নিৰ্বাচনী আয়োগে তাত প্ৰকাশ কৰিছে সেইখিনি নিয়ম নীতি যাতে কোনো পদ্ধতি হালসলনি নহয় আৰু যদি হালসলনি হয় তাৰ বিপক্ষে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মাত মাতিব লাগে আমি মাতি যাম অপজিশন সকলো কি ক'ব আপুনি কি ক'ব এতিয়া অপজিশন থাক তেওঁলোকে একেবাৰে নিৰ্মল হৈ বহি আছিল তেওঁলোকে সেই ৰুলটো পঢ়া নাছিল বোধহয় আৰু যদি কোনোবা ক্যান্ডিডেট যদি হয় যে নিয়ম নীতি যদি না জানে হি ক্যান্ডিডেট আসলে যোগ্য হয় নে নহয় এটো আমি সকলোৱে গম পাও যদি তেওঁ নিয়ম নীতি পঢ়িব না জানে তে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্যান্ডিডেট হে আমি গম পাই গৈছো তো তেওঁলোকে হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিছে যে তেওঁলোকে হয়তো নিয়মটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব বুলি কিন্তু মই ক'ব বিচাৰো যে কোনো পদ্ধতি নোৱাৰে নিয়ম নীতি কোনো পদ্ধতি চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে আমি চেঞ্জ হ'বলৈ নিদিও নিয়ম নীতি আমি চেঞ্জ হ'বলৈ নিদিও স্পষ্ট কথা আমাৰ এটো